Mwaramutse abakunzi ba Muratwa Tere n'abandi mwiriwe aho muhere hose. Uyu munsi tugiye gukora icyo baza bita zingaro, mu izindi ndimi z'abanyamahanga bakazita ngo ni matumbo. Ibyo tugiye gusuka uyu munsi. Ubushize twari twasutse amarasita ya nyabubiri na nyabutatu, ariko uyu munsi ntabwo tuyakomerezaho, tugiye gusuka izo za zingaro. Ni ibisanzwe nk'uko twabibabwiye, iyo ugiye gusuka umukiriya wawe urabanza ukamusokoza imisatsi, ukayirambura kugira ngo mu mwanya uje gukata imisatsi usuka umukiriya yoye kubabara. Ukayisuka ukayisokoza ikanoga, warangiza kunoza ukayihambirira uruhande rumwe, ukazibona ukuntu ukata imisatsi. Tugiye gusuka icyo baza bita amatumbo, zirimo kubiri ariyo zingaro. Ubu noneho tugiye gukora uburyo bumwe bwa mbere, ubundi tuzabukora ubutaha. Tugiye gukoresha menshe, twifashishe n'inyuzi. Ni umweru nifashishije kugira ngo duzingaho, ariko mu busanzwe dukoresha inyuzi y'umukara. Turakoresha menshe n'inyuzi kugira ngo zingaro yacu isohoke isa neza. Twatangiye no gukata umusatsi bimwe bisanzwe, kuko n'ubundi twabigenjeje dukata amarasita, dusuka amarasita. Gukata umusatsi bisanzwe, menshe nazitunganyije ngizi. Noneho niturangiza, urabona uko mfashe umusatsi nyine ni ibisanzwe. Mfata iyi menshe ndambikeho, areba ukuntu narambitseho iyi menshe. Nindangiza mfate ya nyuzi yanje nayo uzengurutse nyine nk'ibisanzwe nk'uhaye usuka menshe. Turazungurutsa inshuro nka 5. Iyo nimwe tuzungurukije, 2, 3, 4, 5. Turangiza turafata iyi menshe twari twashize haruguru, tuyimanure tuyihuze n'iyi yindi. Tumara kuyihuza n'iyi yindi, dushaka ukuntu duhisha uyu musatsi kugira ngo utaza kugaragaramo mu gihe tuzaba turimo gusuka. Niturangiza turaboha nyabubiri nk'ibisanzwe, ariko nureba urabona nyabubiri yacu itandukanye n'izindi. Turasuka nyabubiri na rwa rudodo ariyo nyuzi yacu y'umweru twifatishije. Urabona tugize kirekire kubera ko uyu mukasitoma afite imisatsi miremire, niyo mpamvu muri bubone n'ibisuko byiwe byabaye birebire. Noneho tugejeje, iyi nyuzi ndayifata muri uku kuboko kw'ibumoso, menshe nazo nzifate muri uku kuboko kw'iburyo. Nindangiza sunike ya menshe. Nimara gusunika ya menshe, murabona uko bitanze. Noneho ganifunge hano hasi. Hano hasi ho ntabwo bigirirwa umubare wo kuzengurutsa, uzungurutsa bitewe n'ukuntu ushaka guheza igisuko cyawe design. Ubwo nje mfungiye aha, mureba ko mfunze igisuko, urabona ukuntu kimeze neza. Iyi niyo baza bita dusuke icya kabiri. Mukomeza kundeba no kunkurikira, ndabasaba gukora subscribe kugira ngo n'indi episode izakurikiraho ejo bundi bizaborohere kuyibona, kuko muzaba mwabyemeje. Mukore subscribe, mukanda like, munashaka, biradufasha cyane cyane. Mutere komantere kuko nizo zikenewe. Mutere komantere, munakore share, kuko iyo ukoze share n'ejo n'ejo bundi nazo uzuzikurikirana. Twagiye ku gisuko cya kabiri, ni ibisanzwe.
twavuze ko ari uko twazengurukije gatanu, n'ubu turazengurutsa gatanu kugira ngo dukomeze uburyo bumwe. Mwabibonye twagaruye ya menshi twari twashize haruguru, noneho duhite dusuka inyabubiri. Ariko nyabubiri dusuka ntabwo tuyikomeza cyane, tugenda ducisha hejuru kugira ngo bize kutworohera gusunika ya menshi tuyisubiza inyuma, kuko iyo wakomeje cyane ntabwo usunika ngo bishoboke, biba bikomeye nyine. Ariko iyo utakomeje cyane nyine gusunika birakorohera. Urareba ko bihise byihuta bitanangoye kubera ko ntayikomeje. Gusuka ni ibintu byoroshye cyane kandi babibona bifite isuku. Iyo urangije tuno uradukata nk'aha n'aha, noneho warangiza ukahacisha akabiriti kugira ngo bitazahambuka. Dusuke ikindi cya gatatu. Gusuka ni ibisanzwe, usuka nyine ugenda ushiramo imyanya uhana intera kugira ngo bitaja kuzura cyane bikaba bibi, kandi ugasigamo imyanya kugira ngo bituzura cyane. Iyo byuzuye cyane biba bibi, kandi byaba bike nabyo bikaba bibi. Mbese ni ugusuka ibintu ubona biri hagati, bituzuye umutwe cyane kandi atari bike ku mutwe cyane. Ibintu biba bipanze ku murongo kugira ngo bigaragaze gusa neza. Twagiye cya gatatu, nacyo turabigenza nk'uko twagenjeje ibindi. Duhite dusuka nyabubiri. Nyabubiri yacu kiraba ndende, urabona dusuka kiraba ndende kubera ko niyo imisatsi igera nyine ugatambutsa umusatsi kugira ngo nuja gusunika cyangwa mu mwanya wo gutwika udatwikira umukiriya imisatsi. Nababwiye ko gusunika ukuboko kw'imoso gufata ino nyuzi cyangwa rwo rudodo, indyo igafata menshi, noneho indyo akaba ariyo dusunikisha. Nako murabireba ko ndagira gahoro kugira ngo buri muntu wese abikurikirana abire. Urabona ko ntabwo ari ibisuko biruhije, ni ibisuko bigira vuba kandi biba bisa neza binajanye n'igihe. Rero ngasaba abankurikira bose, bazankurikira bose kuri ko mwakomeza mugakora subscribe na za like no gukora share kugira ngo bidufashe kubibona cyane cyane. Tunasaba ko mwakora komantere aho utumvisha ukabaza, munadusaba n'ibindi twakomeza kubereka, kuko iyo mwakoze komantere nyinshi biza bitwereka ko turi kumwe kandi muhamukurikirana aya masomo. Aya masomo arakomeje. Reka dusuka kandi kamwe hano mbere, kuko umuntu abikora hano hagati ko hari igihanga, hagomba kuba naho ikindi gisuko cinjiramo hano hagati. Hano ukuntu ndimo gukata imisatsi, kwisokoza ikanoga. Iyo wayinogeje n'umwihambura ryayo ntizirusha, kuko ntabwo iba yasobanye. Ariko iyo utayisokoje izitera nk'ikibazo guhambura, iba yarasobanye. Twatangiye ni ibisanzwe kujya naberetse gatanu tuzunguzaho, ako iyo ushatse wakora na gatandatu na karindwi, biterwa n'uko wowe wumva igisuko cyawe gifashe hano hasi. Turakomeje, urabona ko na nyabubiri yacu dutera intambwe, ntabwo ari ya nyabubiri yegeranye. Ntabwo ari ya nyabubiri yegeranye, ni nyabubiri itatanye.
noneho kugira ngo bidufashe gusunika twagiye murareba ko kuno kw'indyo niko goya gusunika, imoso ifashe inyuzi, noneho gakino kikamanuka hano. Ntabwo wabisuka byose biresha, kuko ubisutse byose biresha byasa nabi, ugenda usuka nyine bisumbanye bitewe n'imisitari waciye. Umusitari wa mbere uraresha, umusitari wa kabiri nawe ukagarukira haruguru gutyo gutyo kuzageza urangije umutwe wawe. Rero ndabasaba abankurikiye mwese ko mwakomeza mukankurikira kandi mukanereka ko turi kumwe, mutera za komanteri nyinshi, mukanda kuri like, mukora na share, kugira ngo iz'ubutaha nazo muzazibone, kandi ndabyizeye kuko aya masomo azabafasha. Rero mukomeze tubane kandi mukomeze munkurikire, murakoze naho ubutaha.